Mayan king pakiramdam, pamangawang parol. Nadadalong ning bayong lantern maker na ning Del Pelara June batak ing pagal, king kayang pa magobra king iganting parol ay bida na ning barangay. Yearly po, halos sa balang po, kahiligan ko niya mo. Wala, masaya ako kung gagawa kong parol yearly every darating yung Giant Lantern Festival. Masaya ako, mayan ko panandaman kung gagawa kong parol. Iba't king pa nga electrician at rotor maker kilubning at lumpulong banwa, iyan ang yan ang tatalan king parol ng barangay uling megretiro na yung 65 years old ay Efren Chodin. Bista man metong yang mate nakanat batikan ni Chodin, ka no mapipressure ibatak, lakwas na't akakasawap na pamurin ini, uling iyang anting mentor na. Pero po, gaman niya po gangalan niya po king larangan ng Giant Lantern ngayon po ay nangos kina connected. Pamisa-misa po natin kung buring kutang, pupunta ko naman po karaman niya kung advice, idea or anything para aking parol. Inyang malatiya alos ela kanong mikikilakilala ring mga wang parol. O nang kelambatan, antila mo kanong mikakamag-anak na pauli ning api abayan. Gawa na mo naman kanong batak imbes na para king Barangay Del Pilar. Proud po yung Barangay Del Pilar na pagmaragod kaya po, na sana pag-champion siya. Hopefully. Samantala, marapat siya yung Giant Lantern Festival mag-umpisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya kang Robinson Summers Pampanga king December 16 ay mismong kompetisyon at ayal ben niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ingkya kayong Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.